Yes, welcome back and back. Ndagusuhuje cyane kandi guhaye ikaze kuri Brando 99 official. Ngiye kugusuhuza nk'ibisanzwe ni umukobwa wanyu Brando Nyawe. Reka dukomeze n'amakuru yacu kwa kundi n'ubundi twebwe dukunda kwibanda kuri politike, imyidagaduro, ariko cyane cyane amakuru tuba tubafitiye kandi mashya ni amakuru ajyanye n'ibya politike. Hari inkuru nari namaze gusoma, ni inkuru ivuga ko imfungwa 4,000 zarekuwe mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu magereza. Kwibaza uti ese ni mu kihe gihugu? Ni mu Rwanda se? Ariko ntabwo ari mu Rwanda. Weho uhamahanga hamaze ubundi uze kumenya ni ikihe gihugu cyafashe umwanzuro wo kurekura imfungwa zirenga 4,000. Naho mu yandi makuru, inkuru ya M23 ndetse na FARDC ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'ibinyamakuru byandika cyangwa se n'ibivuga bitandukanye, byose bivuga kuri iyi ntambara ihanganishije M23 ndetse na FARDC. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 uhanganye bikomeye na Wazalendo mu gace ka Ndondo. No kuvuga ngo n'ubundi M23 yamaze gutangaza ko igiye gushyiraho amategeko agenga uduce twose uyu mutwe wamaze gufata. Ikindi kandi unatangaza ko ahantu hose hari mu maboko y'uyu mutwe wa M23 ngo amatora atazigera ahabera. Reka njyewe nguhe ikaze cyane, maze ubundi nkubwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru zacu, maze njyewe ngaruke mu kanya nkuramburira byimazeyo izo nkuru zigera kuri 2. Guhaye ikaze. Reka ngaruke ku nkuru nari nakubwiye ivuga ko imfungwa 4,000 zarekuwe mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu magereza. Ibi ngibi hari abagiye bibaza bati ese ni mu Rwanda cyangwa se ni hehe? Ariko ibi nta handi byabereye, ni mu gihugu cya Nigeria. Mu rwego ngo rwo kurwanya ubucucike muri gereza ya Nigeria, harekuwe imfungwa zirenga 4,000 muri iki gihugu nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'imbere mu gihugu Olubinemi Tunji Onjo. Izi mfungwa zarekuwe n'ubundi ku itariki ya 19 Ugushyingo umwaka ni 2023. Abarekuwe ni ukuvuga ngo ni abaregwaga icyaha cyo kubura ubwishyu bw'amande babaga baraciwe. Ibi ngo uyu minisitiri yabivuze ku munsi w'ejo aho yari yasuye gereza ya Akuje hafi ya Abuja, nk'uko yabinyujije ku rukuta rwe rwa X, aho yavuze ko harekuwe imfungwa 4,000 n'abantu 68 bari bafunzwe bazira kutabona ubwishyu bw'amande bari baragiye bacibwa. Ibi kandi bikozwe nyuma y'uko byari biri mu ntego ya Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu, aho yaraherutse kuvuga ko ingamba atari ugufunga abantu gusa, ahubwo ko hagomba nyine kwinjizwa mu magereza imikorere mishya yo kugira ngo n'ubundi abantu bajye binjira muri gereza, cyangwa se bagashyiraho ingamba nshya zo kuba umuntu yahamwa n'icyaha bikaba ngombwa ko ashyirwa muri gereza. Nk'uko umuryango w'abibumbye ugaragaza ko mu gihugu cya Nigeria gufunga abantu biri hejuru 140%. Ni ukuvuga ngo kandi Nigeria abangaba bose ifunga biri hejuru 140%, ibanga ibafunze by'agateganyo mu rwego rwo gutegereza iburanishwa ryemeza gufungwa imyaka runaka, akaba kimwe mu mpamvu ituma habaho ubucucike muri gereza
muri iki gihugu cya Nigeria. Ibi ngibi twabyita nko mu Rwanda nk'uko ujya wumva bakatiye umuntu iminsi 30 y'agateganyo cyangwa se 30 jours, ugasanga mu magereza ubucucike bwinshi burimo nubwo abantu n'ubundi bakatiye iyo minsi 30 y'agateganyo, nyamara hatari hakatwa cyangwa se hafatwa imyanzuro y'imyaka runaka abangaba bagomba gufungwa. Reka mve kuri iyi nkuru ya Nigeria maze ngaruke ku nkuru irimo gutitiza imbuga nkoranyambaga cyane. Ni inkuru ya M23 ndetse na FARDC. Iyi nkuru nta kinyamakuru ngira ngo ushobora gukataho utayisanzeho, nta televiziyo cyangwa se nta n'iradiyo ushobora kwira utumvise bagarutse kuri iyi mirwano ihanganishije igihugu cy'abaturanyi cya Congo n'umutwe wa M23. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 uhanganye bikomeye na Wazalendo. Wazalendo ni abantu nyine b'imitwe yose yo muri Congo yihurije hamwe, biyemeza gufasha leta ya Congo guhangana cyangwa se guhashya uyu mutwe wa M23. Hari inkuru n'ubundi yagarutsweho n'imirwano ikomeye yahanganishije umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba ya Wazalendo bahanganiye mu gace ka Ndondo, Rusinga, Kitobe, uduce n'ubundi uduce duherereye mu birometero 3 uvuye Kichanga. Iyi mirwano ngo yatangiye ahagana mu masaa 12 za mu gitondo, bikaba yarumvikanagamo ibisasu biremereye n'imbunda nto, byose bikaba byari biri kungikana bisakuza cyane hariya nyine muri turiya duce ngewe maze kukubwira. Bikaba bitari ibintu nyine bimeze neza cyane ku bahatuye cyangwa se n'abatuye mu nkengero zaho. Ibi ngo bikaba byarabaye nyuma y'intambara ikomeye nayo yari yahuje uyu mutwe w'inyeshyamba ndetse na FARDC hamwe na FDLR, igasiga agace ka Karenga kigaruriwe n'inyeshyamba za M23, aho biri kugenda bigarukwaho cyane ko uyu mutwe ukomeje kwibikaho uduce twinshi cyane kandi tunini, ariko FARDC igakomeza kwihagararaho ivuga ko nta gace na kamwe iratakaza kuva imirwano yatangira. Ariko kandi abanditsi b'ibinyamakuru banibereye hariya i Goma bakomeje kuvuga ko iyi mirwano iri kugenda ifata indi ntera mu gihe iki gihugu gisigaje igihe gito cyane ngo cyinjire mu matora mu kwezi gutaha. Nyamara intara zimwe na zimwe zikaba zitarigeze zigira imyiteguro na mike, ndetse perezida w'iki gihugu akaba yaranatangaje ko hari ibice bitazigera bibamo amatora. Ibi ngibi byatangajwe na Kisekedi, n'ubundi byari byanatangajwe n'umutwe wa M23, aho nawe wavuze ko uduce uyu mutwe wamaze gufata tutazigera tubamo amatora. Iyi mirwano kandi ikomeje kugenda ifata indi ntera ku buryo hari n'abavuga ko ishobora gusatira umujyi wa Goma, ndetse nk'uko umuyobozi w'umutwe wa M23 yabitangaje ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru, ngo leta nikomeza kwinangira bizakururira izi nyeshyamba gufata uyu mujyi ndetse n'ahandi hagiye hakomeye cyane, dore ko abantu benshi baba bafite ubwoba, ugasanga bavuga bati Kisekedi yakwemeye akayamanika akavuga ko atsinzwe. Ariko kandi Kisekedi n'abamushyigikiye ndetse n'ingabo ze bose bakomeje guhangana no kwizirika kuri M23. Ni mu gihe M23 nayo bigaragara cyane rwose, binagaragarira mu maso ya buri wese ko irusha cyane ingabo za Congo. Ni mu gihe ingabo za Congo n'igihugu cyose muri rusange hatangiye igikorwa cyo kwiyamamaza, ariko bamwe mu bakandida bakaba bagiye bakuramo akabo karenge bakavuga ko amajwi yabo bayahariye Moise Katumbi. Uyu nguyu n'ubundi wakomeje kwigaragaza cyane, ndetse na mbere y'uko kwiyamamaza bitangira, ubwo inkuru y'amatora yatangiraga kuvugwa, uyu nguyu Moise Katumbi yakomeje kugenda yigarurira imitima ya benshi hariya i Goma. Uyu nguyu akaba ari umukandida bigaragara cyane rwose ko ashyigikiwe n'abatari bake hariya i Goma,
ariko kandi abafite uruhande rwa Tshisekedi ntacyo bari kugenda batangaza ku kuba umukandida wabo hari ibyo yabasezeranije mbere akaba atarigeze abikora, ariko nanone kandidatire ye ikaba yongeye kugaruka. Bagomba guhatanira umwanya wa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mwanya nyine w'intebe isumba izindi, ariko kandi n'ibyo yabasezeranije ngo atarigeze abasha kubibagezaho. Reka ngushimire cyane weho waduteze amatwi umwanya wawe wose ukaba wawumaze utwiyumvira wumva inkuru nshyashya. Reka rero nkurarikire kuzongera kumva ibindi biganiro byacu, kandi tugusaba n'inama n'ibitekerezo by'ibyo twakora kugira ngo tubashe kukunezeza. Amahoro y'Imana niyo nkwifurije. Shalom shalom.